Thlik Thlok news clear to te chibai vek ole moi chak chuak kania vo in September ni som Tlai chanchin thar puan tur kan nei te ilo ngai thla ang amma sa in chanchin langsar zwal te dampa biala congress candidate tur John Tlwang liana ani thu puan ani Mizoram PWD in register lo contractor in na somnga pathum an thok Indonesia Parliament building hall ani ZPM Sarkar in Cheng Vaibel Chesang Thum the Sari Sumnga Pasari Point Pakat Pasari Apu Klingto Federal Reserve Governor Bana Tumna US President Donald Trump and her satna ato Tuna Chansin Kim Chang Zokin Dampa Biala Congress candidate to John Tlwang Liana Ani Thu Puan Ani Mizoram Pradesh Congress Committee in Dampa Bial by election na itura and candidate tura ta John Tlwang Liana ex-minister and Puang candidate hi Congress President Lal Thanzara chuan an office Congress Bhavana apuanga an candidate tur hi John Tlwang Liana MPCC Vice President Nilai ani John Tlwang Liana hi nimin khan MPCC Vice President tura ruat ania kumsang khazakwa somko pathuma Lokichera biala MLA Thantlim ania kumsang hi paryata le sang ni som pathum in thana te mamit biala tanga Thantlim ni toin Deputy Speaker adaw ni to baka Supply Transport le Tourism Minister adaw ni to bok ani MNF Senior Vice President le Dampa Bial MNF Official Candidate Dr. Ardal Thangliana chuan Dampa Khoshang afang Dr. Thangte hian West Phaileng Konmoy Chepoi Lallen Parvatui Sai Tha le Phuldung sei khwate afanga Khoshang in Mizo nationalism in Bay Atok Meka Ramle Namhum halna konga Beidong to le nunglam hoi to te MNF fa lo let le turin kan som chewa neutral tam tak namve tu inam ti kan shia ramle namin achunga tangheya be ato mek lai hian lo pen chuaka lo ho khom turin ka som chewa ni ti in ama pui turin mi pui asom Dr. Thangte hian chipui kwa ZP matangin voter pakwa MNF alom lota pulal rin tlwang asai lo late nu pui pilal biak thwamile party mi thanem takin an toy o mani Mizoram PWD in register lo contractorin na somnga pathum an thok kumsang ni somni pathum December le sang ni somni panga July tha in kara Mizoram pon lammi contractor Mizoram PWD hnoya in register lo ten nalian tak somnga pathum an thok hengzing a hian asamami Nidi Creative Infrastructure Private Limited chuan na thok tam berin na som panga an thoka SSR Chris Engineers and Construction Limited le SLT Infracon Private Limited 10.in na pasari veve an thoka Bavia Construction in na panga an thok bok ani heti lai han Mizoram PWD in ziak root contractor zinga na thotor muzawlaw anom jew ani kumsang ni somni pathumatanga sang ni somni panga chungin PWD noya restricted tender manga na za somthum pakata heng restricted tender manga na peka hian na za som paruki sasi noya mi ania 15 Finance Commission grant ami na pathum na bar ami parukle World Bank Fund ami pakat bok ani heng na te tender amount belkom chu cheng vaibel se sang khat zathum somret pani point somni pakat ani Prime Minister Modi local ni Aizol alir theitanda na satakati danglam ani don Aizol traffic SP chuan thochwa siamin India Prime Minister Narendra Modi local huna Aizol khapui alir theitanda tura puanga Modi local ni September ni som pathum kiana jingdar rukatanga chanudar khathleng thuam poi halepada tanga Raj Bhavan panna kongle lengpui airport tanga Raj Bhavan panna kongpui alir theile bunglua engma da phal ani lawani hei mai ba ka hian Aizol chimlam atanga marlam pan lir theite city bus tiam lavin temple atangin vibe kon lama tlan vek tur ani Aizol marlam durtlang thuam pui sairang rot atanga chimlam pan tur lir theite chu ram hlunlal deng rot lama kal vek tur ania bongkon marveng konga thuam pui halepat kal tlangin bongkon le thuam pui kon atangin lir thei engchi ma tlan phal ani lo bok Zirtop ni September ni som panhi Zandar Sari atanga inri ni September ni som pathum Zandar Sari thlengin HMV MMV 407 truck le atlok poida chu Aizol khochung lu le tlan tlang phal ani don lawa hetiang motor lian te hi sairang kurung leite durtlang te Zemabok Berolui City Bus Terminal te ngai zele Falkland City Bridge ate hemi hun chung hian lo om vek tur ani don ani Indonesia Parliament building hall ani Indonesia August thakhan MP te ham thatna ti punni in housing allowance thatin India poisa cheng noi ni le sing
nga zet dong turin dan an pasa hemi an pas hian MP then khat parliament chunga lim takin an lama hemi thalak hi adar awangin mipuin lungoi lawa August thatop lama tangkhan zirlai le thalai ten nordan huai ho tren ta a anrama province somthum pariat omjinga province somthum pania nur hi kalpui ani to ani he norna awang hian mi som chawng an thi to baka mi sang thumaya tamman an ni to a mi pui thin rimin parliament house an hal hial to ani buaina hi anasa zwal zel do ni in alalang ZPM sarkar in cheng vai bel sang thum zasari somnga pasari point pakhat pasari apu kling to Chief Minister Lal do aman ZPM sarkar Tlan Thla December sang ni somni pathuma tanga kumin sang ni somni panga July thlen khan RBI le mundang sang sang atangin cheng vai bel sang thum zasari somnga pasari point pakhat pasari apuk to thuwa soya hei hi tlathin cheng vai bel za somret pasari point pariat panga puk zel anga chut thei ani he thu hi MLA Robert Romoy roi te zona chana soi ania MLA dang ramthan moya zona achana chuan December ni kha sang ni somni pathum le August ni somni sang ni somni panga inkara sarkar in cheng vai bel zani somni pali point paruk aban bel angin a soi thung ani November ni somthum sang ni somni pathuma Mizoram sarkar leiba chu cheng vai bel sing kha sang ni zakwa somruk paruk point pakwa pathum ani Minister Pani Pulal Thansang ale PUF Roding Liana ten Vanlal Sai Levatana campaign in Dam Babial Koshang Shang Antlo Minister Pani Tetsuan and party candidate Vanlal Sai Leva vote to Rami Puisomin Sarkar Thilti Chatle Thilti Tumte Wartakin and Soya Pulal Thansang Suan Tuna kan lo nei dan kumtina ram thar zona lo wa hi zoi muang ati baugan tumani atia PUF Roding Liana Suan dikna le rin omna in rawarel chuan ramin ma son thina chung lam mal som na dong tura mal som tlak kan nun angai ani ati Puvanal Sai Lava ZPM official candidate chuan dampabial hian mason nan hatho tur machop kan nga hlea sarkar lai tha chakna ringin kan bialin ma chaktaka an son theinan kan zawai in tong rualila thubel chian do lo le dot manga in beilavin thianghlim taka he in khanna hi machon turin kan in gen du ani ati bok Dampabial campaign team hian West Pailing, New West Pailing, Konmoy, Chipui, Lallen, Parvatui, Saitha, Phuldung se khwate to in khoshang shanga tangin mitar za som thum pasari ZPM an lom lut ani ZPM West Pailing a hian Congress VC pani lom lu ni in ZPM VC apiang ngal ani Federal Reserve Governor ban antumna a US President Donald Trump an harsatna atok Financial policy lama adu anga akal thailo na dal tu ni anga ya US President Donald Trump and Federal Reserve Governor Liza Cook banatum nakal zela Federal Judge chuan Federal Reserve thuneina hum himin Liza Cook bantum na hi dan kal ni in nimin khan thurem na asiam thurem na hian Liza Cook in ban chan tling thil ti sol anei lo thu tarlan ania he thurem na hian du a politician te Federal Reserve fa anin rol theina thunei na anem net ani ti in Liza Cook ukil ebil lowel chona soya he thubuat sei thleng hian hemi chungchanga hian US President Office lamin eng thuma anna soizoi lo ani Liza Cook bantum na hi thamasa August atanga kal to kha ani tualpuya lo zo pui man le tum ani Tourism Department, Agriculture and Farmers Welfare Department le Association of Tour Operators Tangkop Chuan tualpui khwa check den zawa lo zo pui man le antuma ahunatan September ni som paruk antin zona tualpui khwa hi Chief Minister Lal Toma Pian le murna khwa ni in Chief Minister po he huna hian atel be sei ani khati zongkha tun tuma chanchin thar kanon ti cha thei te chu ani e